igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha mwe mwese mukurikiye Mr Seka. Areka nizere ko rero mumeze neza mu bice byose muheremo muri rusange. Birumvikana ngarutse mwaya masaha kugira ngo mbagezeho update z'uburyo situation iramutse mu rugamba ruhanganishije umutwa M23 n'ihuriro ry'ingabo rirwana kuri leta ya Kinshasa. Nubwo mu Busuwisi bavuga ko basinye ibijyanye na gahenge, ariko nta gahenge kari kugaragara hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urugamba rwabyutse rwambika muri Prendo Ruzizi, ndaje ninjiremo 5-5 nkuhereze icyitwa idonido. Asibyo gusa kandi umutwa M23 wamaze gucakira akandi gace k'ingenzi kandi gakomeye cyane ahangaha mu rugamba rwaramutse muri iki gitondo cya tariki ya 21 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026. Ni amakuru akomeye cyane ngufitiye ahangaha imbere yanjye. Icyo usabwa nta kindi, tera gatebe wicare ubundi ngugezeho icyitwa idonido. Amakuru mu by'ukuri ahambaye ndi buhite mperaho ni amakuru y'urugamba aruri kubera ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri aka gace ka Kivu y'Amajyepfo, kuko M23 yamaze gukanira ku rwego rwo hejuru. Bimeze bite rero, bihagaze bite? Nkandira kuri like ndetse unambwire nimba amajwi ari kukugeraho neza 5-5 kugira ngo nanjye mite ninjira mu cyitwa idonido cyangwa se mu cyitwa update mu buryo burambuye. N'urugamba rukomeye rwaramutse muri iki gitondo, ntago ari urugamba rworoheje mw'abantu mwe. Abasirikare bagera kuri 47 biri kuva ko bamaze kwasiga ubuzima. Umva abasirikare ko ari benshi kabisa ku rwego rwo hejuru. Abasirikare bagera kuri 47 bahasize ubuzima. Wakibaza ngo bimeze bite, wakibaza ngo byagenze gute kugira ngo bahasiga ubuzima? Byose ndaje nguhereze operation uko yagenze. Reka twinjire ku inkuru yaha point 0, aho byamaze kwemezwa ko umutwa M23 wageze mu bice birimo twirwaneho hano muri point 0, ndetse muri iki gitondo bakoze operation simusiga, operation karabutaka, operation ikomeye ku rwego rwo hejuru yanatumye bano basirikare mu Burundi bahita bahasiga ubuzima. Wakibaza ngo bimeze bite, wakibaza ngo byagenze gute, cyangwa se ubu ngubu situation ihagaze gute? Ibyo nibyo ngiye kuza nkubarira muri rusange. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu byabaye ibindi, situation yahindutse, ariko mu guhinduka kwayo amakuru yemeza ko ari ukubera gukubitwa kw'ingabo zabo hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo bakubiswe ivumbi riratumuka, ngo bakubiswe ku rwego rwo hejuru kugezaho bafashe icyemezo cyo gukora withdraw. Nta nuko mandinze withdraw bitewe nuko ngo abasirikare b'u Burundi baje kurwana nabo ubwabo batazi ngo bagiye kurwana nande. Baje kurwana batazi ngo bagiye kurwana nande. Byagenze gute rero kugira ngo uru rugamba rwabaye hano muri Prendo muri point 0 rugwemo abasirikare bangana gutya, kandi tuzi neza ko igihugu cy'u Burundi cyari cyamaze gutraininga no kuzana izindi ntwaro, yewe batangiye na tekinike yo gukoresha za drone. Batangiye na tekinike yo gukoresha za drone. Byagenze gute rero kugira ngo ibyo byose birangire uko? Byagenze gute? Nukuvuga ngo aka gace ka point 0 amakuru yemeza ko hari igice kimwe hano muri point 0 cyari kirimo abasirikare batwirwaneho. Hanyuma aba basirikare batwirwaneho nibo izi ngabo z'u Burundi zashaka gukura kwa kagasozi kare strategique, akaba arizo zigakaba aha muri point 0. Nagira ngo tugendane neza 5-5 kugira ngo usobanukirwe, kuko reka nze nkwereke centre ya point 0 hano. Yugeze point 0 center ugeraho cyase uburimo uraza kumirwa n'umujyi. Dore ngo simubona se umujyi, n'umujyi rwose. Urabona ko kabisa agace bari kurwanira na agace kari strategique kandi nyine gafite icyo iby'ingenzi, kuko icyambere haratuwe, ikindi kandi aha ni muri centre ku buryo uhafite Minembwe abayifite, uhafite abafite n'ibindi bice bigiye bitandukanye biri strategique. Abasirikare b'u Burundi rero bagira gutya, barikora baramanuka mu masaha y'isa 8:30. Bo bavuga ko bari burase bagiye kurasa drone attack mu masaha y'igitondo bizinduye, bakarasa iyi twirwaneho bagahita bakaba aka gasozi kare strategique.
bagahita banahashyira imbunda iremereye igomba guharasinga mu bice bigiye bitandukanye noneho birimo n'umutwe wa M23. Kumbi ku rundi ruhande M23 ngira ngo yo yari yabimenye, yohereza special force, abakomando bafite imbunda zitandukanye, harimo machine gun, harimo launcher 7, harimo abafite za 81-1. Iyi ni imbunda ikomeye, imbunda ifite ubushobozi bwo kurasa biri automatically, ikarasa na tank cyangwa se ikarasa n'amakompora bitandukanye na za zindi musanzwe muza bazi by'icyamba bwo murabizi yitwa phase, wagomba gukuraho magazine ugashyiraho iyindi ukabona kurasa kompora. Iyi yo fixing aho karasa machine gun. Abasore baraza bo ntibajya kwaka gasozi ka point 0 kare kareho twirwaneho, ahubwo barafurakinga barazenguruka, hanyuma babasirikare badivasinze bazindutse ngo bagiye gukora surprise attack, bajyamo hagati yabo n'abasigaye mu defense. Wakibaza ngo habaye iki? Kujyamo hagati aba basipesho ba M23 bivuga ngo bageraga kuri 36 bonyine, kujyamo hagati ya force yagiye kwataka y'u Burundi ndetse n'indi isigaye mu defense, kwari ukugira ngo babakubite according n'intamba bazina nke yabashyizemo, kwari ukugira ngo babakubite n'abari buze kubaha umusada baze gusanga nabo hari force bategereje mu nzira. Ariko icyabaye, amakuru naje gukurura neza, kwirwaneho yafasha abasirikare 12 ibashyira mu iyo defense ingabo z'u Burundi zagombaga kwataka. Kumba makuru naje gukurura, ubutasi bwa M23 bwari bwamaze kuvuga ko iyo defense iri bwatakwe, ahubwo defense yo bayigira gatego kugira ngo izi ngabo z'u Burundi zize kuhakubitirwa. Mu masaha mu gitondo abasore ba FDNB bari bikokoye baratakinga, mu kugera ku defense wagira ngo bari bageze kuri OP. Mu kugera ku defense bo bumvisha amasasu make cyane, bumva ahubwo batangiye kuraswa baturutswe inyuma. Uzi icyo kintu, uzi kujya kurasa aduyi ugasanga ahubwo aduyi we yaguteza mbushi ya danje. Abarundi bararaswa mu iki gitondo, bararaswa kuva saa 11, bararaswa baza umuntu kurasa gutyo. Bamwe bari mu defense bumva bagenzi babo byabakomeranye, batangira kuripotinga ku byombo, baza gutanga umusada, noneho bagwa kuki? Bagwa ku ntare yarakaye, yariye karungu, yaraye ijoro iri mu mbeho. Urumva kurasa imbunda no kurasa machine gun kagushyuhana, yo igatangira kugushyushya bwa bukonje wari ufite bukagushiramo. Ese mu gimitutira tukura amakomplari kavuza ubuhuha. Amakuru ndi kwakira bikaba bivugwa ko abagera kuri 47 b'Abarundi bahasize ubuzima. Iyi si Paratoni Plus, iyi ni Paratoni irengaho. Urumva abasirikare bagera kuri 47 n'abasirikare benshi ku buryo ahangaha icyama ubugiciye umugongo. Icyama ubugiciye umugongo. Inkuru yatashye i Bujumbura ni inkuru itari nziza rwose habe namba. General Neva na Felix Antoine Tshisekedi batangira gushwanashwana ngo izi ambushi aba basirikare b'Abarundi bari kugwamo, Neva ni ugomba kuzishyura. Tshisekedi ukibaza bizamuhirara, ukibaza ibintu bizamuhira. Abasirikare 47, can you imagine? Narababwiye ngo uko byagenda kose zintare muzitege. Sibyo gusa rero bivuga ko n'umundi ku ruhande rwa FDNB banagerageje kuzamura drone kugira ngo barebe ko ziza kwenterefona, ariko biranga kuko za drone zirekura amakompora. Amakuru naje kumenya nuko ari na drone zidahenze. Buriya ngo ahubwo wenda igisasu zishobora gutera nicyo gihenze. Izi drone zose rero ntabwo muri iki cyama cya General Sultan Makenga zaharenga.
ikirere cyose cya Kivu y'Amajyepfo kiri bloke. Izi drone bazohereje zose bakajya babona ziri kugenda zijya hasi, zijya hasi, zijya hasi, nta kintu namba ziri kubafashaho, nta kintu namba ziri kubafashaho. Ku kijyanye n'indege cyangwa ibitero by'indege, M23 bisa nkaho yamaze gufata icyemezo cyazo. Bisa nkaho yamaze gutabara mo hano muri Kivu y'Amajyepfo, kuko noneho nta ndege ikiza gikorosinge igenda itarashweho. Aba bantu ngo bari bizeye P5 bumvaga iri buze kubafasha iki? Ama FDLR yanyu Kisekedi na General Neva nta kintu yigize akora, ahubwo yarakubiswe accordingly. Kugeza amagingo ya ni iki kindi mwari mutegereje koko kuri iyi P5? Amakuru mfite P5 ngo yararashwe iti comproning ibikoresho. Iravuga ati twebwe nta bikoresho muduha, iti comproning ibikoresho bitewe n'iki? Bitewe n'uburyo ibonye umuriro wa M23 uhagaze. Bitewe n'uburyo babonye umuriro wa M23 uhagaze, baravuga ati twebwe nta bikoresho dufite, dukurikije uko abantu bari kurwana aha ngaha, mudufashe two kurwana tutarabona ibikoresho. Mbibutsa ko harimo na bifu ya bya bikoresho byahiriye muri Bujumbura. Abagabo bahita bakora wisdom, kuko kwikubitiro hapfuyemo abantu bagera mu 140. Ibaze nawe abasirikare bagera mu 140 wazanye ku rugamba ari ubwa mbere, ukabazana nta n'ibikoresho bafite, abasirikare 140 bahise bakora wisdom byihuse basubira inyuma. FDNB rero nk'abasirikare b'inararibonye niba ngo basigaye bahangana n'izi ntare, ibyo ziri kubakorera nagahuma muno. So reka twigire ku yandi makuru. Biramutse bite muri Pendo Ruzizi? Pendo Ruzizi M23 biri kuvugwa ko bisa nkaho yaharenze cyangwa se yasizemo force zo gukomeza ihangana, ariko diro ikomeye ikaba ari ibikoresho by'ikoranabuhanga ngo biri kwinjira muri Pendo Ruzizi, ndetse n'intwaro zirasakure, kugira ngo barebe ko byibuza ibi bice by'ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagira amahoro. Nabo bari kwinjiramo nyine bucici bunyibonye. Nimuze gutangara nimbabwira ngo Uvira tombe, nimuze gutangara nimbabwira ngo ibi bice byose biri gukontororwa na M23, kubera ko operation ziri gukorwa bucece. Ubu tuvugana operation ziri gukorwa bucece. Amakuru namaze kwakira nuko n'ibiganiro biri kubera hano mu Busuwisi, ibiganiro biri kubera hano mu Busuwisi biri kuba ariko bidahinduye ibiri kubera kuri tele. Ejo bundi nahoze mbona Patrick Muyaya ari kuvuga ibi amangambure, hanyuma mbona M23 iripotinze ko bari kwirasa nubwo bari kwemera ko bari gusinya amasezerano y'amahoro. Mbona na leta ya Kinshasa irahindukiye nayo ivuga ko ngo M23 ari iri kwirasaho, ari nayo iri gukora ibitero bihitana abaturage mo hano muri za Minembwe, za Uvira. Noneho bazanye strategy yo kurasa abaturage, bagahindukira bagahita babishinza AFC M23. Urwo ni rwo rwego bagezeho. Iyi Pendo Ruzizi rero amakuru ari kwemeza ko uduce tw'ingenzi cyangwa se uduce turi strategic ari two M23 iri kugenda ikaba. Bikavuga ko ngo mu marembo rwagati ya Uvira, amakuru aremeza ko ngo M23 yatangiye kugaragaza impumeko yayo, by'umwihariko mu misozi ikikije Uvira, harimo imisozi nka Tema, tudusozi twa Tema. Aha hose M23 ikaba yamaze kugaragaza ko irimo. Aha hose M23 amakuru nuko yamaze kugeramo hano muri utu duce twa Tema. Ni imisozi iri strategic by the way, sinzi nimba uri kuyibona. Ni imisozi iri strategic,
ahandi M23 bayivuze ni mu gace bita Kiku hafi na Source de Rivière ya Murongo, ndetse banadivasinga bavuga ko bari kwerekeza ahitwa Rama. Aha ni hejuru neza neza na centre ya Uvira, ni mu nkengero za centre ya Uvira. Iyi Uvira rero rwose ntimuze gutungurwa no kumva turi ku breaking amakuru ko iyi Uvira yabaye tombe. Gusa amakuru akavuga ko ku ruhande rwa M23 Uvira badashobora kuyitombesha mu buryo buri komba cyangwa se uburyo bw'imirwano, ni gake gake bakabafungira amazi n'umuriro, hagira ama operation yategurirwamo bakabasangamo bakabarasirayo bari hafi ahangaha kando, kubera ko buriya diplomasi irakora. Muri iki gihe ntabwo hagezweho intambara zo gutimbagurana ngo bagerasane bagire gute, hagezweho intambara za diplomasi. Ariko nyine buryo wanze kumva hari igihe atuma akabatiyo gakaswe yumva, hari igihe akabatiyo gakaswe yumva. Kugeza amagingo ya makuru ari kuvugwa, M23 yakikije imisozi iri strategique ya Uvira. Ibi bingana no gutsindwa ku ruhande rwa leta ya Kinshasa mo hano muri Uvira ndetse n'ingabo z'u Burundi, bingana no gutsindwa. Kubera ko udafite Uvira ntiwakadivasinga ugana za Kawezi, udafite Uvira ntibyakorohera gukoresha uno mupaka wa Kavimvira uturuka mu Gatumba, ntago byakorohera udafite Uvira. Kugeza amagingo ya nimba M23 yamaze kugera mo hano muri Uvira, igisigaye no kugenda bapfubya ama operation yose ya General Neva. Icyo nicyo kintu cya mbere gisigaye kinakomeye, kugenda bapfubya ama operation ya General Neva hano muri Uvira. Niyo operation isigaye cyase igiye gukurikiraho. Sinzi ngo biraza kurangira gute. Reka twerekeze muri Bujumbura mbere yuko mbabwira report ya risasi na magero kuri ambushi yabaye Warikare. Bujumbura ruracyambikanye hagati y'abayobozi b'ingabo, aba generals na General Neva. Kuri Felix Antoine Tshisekedi mwibuke neza kari kugerageza guhindura itegeko nshinga kugira ngo arebe ko n'indi manda ikurikira azayitwara cyangwa azayiyobora. Hakida keneye kuri General Neva biracyari bibi cyane, kuko nawe ubwe no mu mvugo ze uba wumva nta cyizere yifite ko ashobora kuzongera gutorwa cyangwa se ashobora kuzongera kuba president w'iki gihugu. Nta cyizere na gicyana waba yifite. Bikava ko rero ngo yamaze kumenya ko bari kumwongoshyosha, ariko bari no gutega imitego mu nzira izatuma atakomeza gutwara iki gihugu cy'u Burundi. Ubu rero uyu mugabo yamaze gutangira kugenda yamarika gake gakeya avuga ati rwose ntago twebwe u Rwanda twarushobora. Tshisekedi mu Bubirigi bwakozeho biranga, urumva bwakozeho biranga, ariko mwabonye bamvu Bubirigi tutagombaga no kubana nabwo. Abantu bakwifuriza batakwifuriza batagucira karo rutega, urumva koko abantu batagufitiye urukundo, abantu bari gufatanya n'abantu bafite ama operation yo kugutera. Murimo murumva impamvu Ububirigi tutari dukwiye kubana nabwo. Hanyuma rero Tshisekedi na Neva we arabona ko ibyo biri kurangira biri mu marembera, baragenda bajya mu Bubirigi bavuga ati ese ko byatunaniye ku Rwanda ruturuta, ku Rwanda tutarushobora turutinya, ntago mwadufasha tukarasa uru Rwanda. Ububirigi bavuga ati icyo ntago ari igikorwa cyoroshye kugeza amagengo aya, icyo si igikorwa cyoroshye. Abarasimbutse Tshisekedi yikojeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abwira Trump aramubwira ati reka cira birarura, ati kuko icyo nagukeneraho cyose nakenera n'u Rwanda kugira ngo icyo kintu nkibone kimeze neza kandi mu buryo bworoshye. Tirere cyaba umvikana n'u Rwanda nicyo twagusabye. Ubu kugeza amagingo y'abagabo bari kurira mu myotsi bibaza ese ibi bintu bizarangira gute, tuzabigenza dute. Ari nayo mpamvu ubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika
reka mvuga ko wenda ubu ngubu dusa nkaho ibintu turi butegereze ibiva mu Busuwisi cyangwa se ibiri buve mu Busuwisi. Ariko gutegereza ibiri buve mu Busuwisi, mwibuke neza ko nta gishya kirimo. Hari gishya mwumvishemo mu byo mu Busuwisi? Nta gishya kiri buzemo. Gusa uretse rya tsinda rya IJVM, ego nimba mbivuze neza, rigiye guhurirwaho n'impande zombi. Wenda tutari twamenya ngo ryo niriza rizakora riti, kuko bashobora no kubera. Bashobora no kubera. Nanjye niteguye kuzareba nimba drone nizi karasa minembwe. Iyi IVGM izagenda ikaripotinga ko leta ya Kinshasa ariyo yarashe iyo drone. Nicyo ntegereje. Tuzareba imikorere y'iri tsinda naryo ryagiyeho. Niryo ryonyine dutegereje. Ubundi tukamenya amaherezo ya Tshisekedi, tukamenya amaherezo ya General Neva na politiki yabo y'ivangura. Reka twigire muri Warikare no gutinda ntageraho nkaninjira mu marangamutima, kuko buri amarangamutima zanyinjiramo cyane kuri Mr Sekatu cyangwa se yaca no nini. Muzajya muyibona. Muzajya muyibona mukanyire yanacishije update iriya yo ewana niyo niyisasu ryarindi ku mugongo, nzajya ngenda nyivugiraho kugira ngo musobanukirwe. Iminota mike ariko mbahereza ubweno ubu turi mu makuru. Warikare mu masaha y'isa 11 humvikanye ibiturika. Amakuru akaba yamaze kwemezwa ko ari M23 yateze ambushi, kuko yari yamenye ko hari ibifaru byari bwegere imbere bitagamije kurasa kuri M23, ahubwo bigamije guterwa aho ngaho, bigatangira guconnectinga ama system M23 iri gukoresha, bakajaminga iyi system ya M23. M23 rero kubimenya yahise ijya gutega ambushkade kuri ibyo bifaru hano muri Warikare. Nuzumve ahantu hari kurasirwa ari ambushi y'amatanka. Na gasozi by the way, ntabwo ari hano ugenda ngo wegere. Nukujya kuri top ku gasozi hejuru ugatangira kurasa ikintu cyitwa matanka. Tangira kurasa makompra amenagura ashwanya gusa. Nibyo byabaye hano muri ibice bya Warikare. Bivuga ko igifaru kimwe cya FARDC cyarasiwe muri ibice bya Warikare, nubwo imibare y'abandi bahaguye itari yamenyekana, ariko bivuga ko ngo humvikanye amakompora menshi. Hanyuma ibyo bifaru harimo bifite za 12 nabyo bitangira gusheringa mu misozi, bitangira kugenda bisheringa mu misozi. Bigaragaza ko isaha n'isaha no muri Warikare nayo ntabwo M23 iri kwemera ko ingabo za leta ya Kinshasa zikorosinga mu bice bijya kwegera hano za Masisi. Hari aho yagiye irabana hose ishyiraho umurongo, aho ngaho ntago bari kubemerera ko bashobora kuza bakahakaba cyangwa se bakahatembera bisanzwe. Nicyo kivuga intambara zigezweho ubu ngubu ni intambara z'ikoranabuhanga. Kwa crossinga bisanzwe ntibyemewe. Siniba icyo kintu uri kucyumva. Ibi bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko intambara igikomeje uko byagenda kose, tuyihanga amaso cyangwa se tuyitege. Nyuma y'ibi biganiro bya hano mu Busuwisi, nyuma y'ibiganiro byo mu Busuwisi, ndakubwiza ukuri ibintu ntago biri bworohe. Reka ncumbikishize angaha ndagaruka mu kanya. Ubu noneho igisubizo cyabonetse, si ngombwa kurembera mu rugo kuko wasirasiye imihanda yose wivuza ariko bikanga. Ikigo Kunda Ubuzima Healthcare ni ikigo gitanga ubuvuzi bwizewe bukometanyije n'ubuvuzi gakondo bw'Abashinwa, tradition Chinese medicine, hamwe n'imiti ikomoka ku bimera yizewe ku rwego mpuzamahanga na FBI ndetse na GMP. Kunda Ubuzima Healthcare atugana tugufashe ku ndwara zitandukanye, harimo umwijima, impyiko, rubagimpande, diabete, umutwe udakira, kubura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, prostate, umugongo, imiti n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.
dukorera mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge unyuze mu muhanda werekeza kuri hoteli Okapi neza neza turegeranye uzahabwirwa n'ibyapa bigaragara byanditseho Kunda Ubuzima Health Care. Ushobora kuduhamagara kandi kuri nimero ya telefone ngendanwa 078 56 86 68 kabiri. Ushobora kandi kuduhamagara kuri 0782 86 55 15. Kunda Ubuzima Health Care, ubuzima bwanyu inshingano zacu.